Рахмат ушу солдаттарга. Милицейский батальонунан келген балдар экен. Ошолор туруп берди да. Өз окко төшүн неме кылып. Чекеден келген солдат сыртын аңы дөңүнү билбейт бул жердин. 2-3 кысык бар. Бул тоолордун немесиндечи. Тар капчыгайлар. Тар капчыгайлар бар. Ошол жерге эле коюп койсо, биттеден штаб койсо эм болот эди. Күйгөнүм ошо балдардын эмне көрдү бул балдар? Ошолордун энеси эмне көрдү? Күндү көрдү. Мына азыр ушул күнгө чейин 30-40 өлүп калды. Азыр жакын 500дөй солдат мына менин алдымда турат. 120-сыны Койташевский немелер болду. Биринчи келген милицейский батальон эди, ону дагы карап турдум. Бар чайымды, нанымды берип. Эч нерсе жок, мынча адамды кыйнап. Bir plan bu, bir neme boluş gerek da bizim nemede, hökümetlerde. Birinci gelgende tosup aldığını alsa bolat eledi. Bolgonu boldu. Kırgız'ın nemesinde, yerinde bana 2-3 aydan beri soğuş bolup atadı. Endi menin aytarım sözüm akırında şu çoğundur bizim Kırgızstan'a çepti soldatlar nemesini bekemire karmasa çegaranı. Suranarım, bütkül enelerden. Böyle soldatlarda emege çaldıktırбай. Oşonu tiyişti adamlar oylanıp oşo enelerdin mung kaygısını köpөйтпөй. Bul baldardın eneleri atalarga kançalık neme oldu.